گفتار 34 رمان. اندیشه و الهام عنصری. ملک الشعرا در مهمانسرای خود نوگی ریشش را در قبضه گرفته این سو آن سو می‌گردید. به توسط او با سلطان برده شدن شاهنامه به نفس او رسیده دماغش را سوزانیده بود. این خبر را به وی پره روز فرخی که سلطان او را به چه خدمت به حضورش به باغ فیروزی طلبیده بوده است آورد. اینک 2 روز این جانب ملک الشعرا بقرار بود. از خفگی و کاهش نفس در یک جا نشسته نمیتوانست. واقعا 1 هفته پیش روی داده است. پس چرا سلطان تا الوقت او را به نزدش نخواند؟ درباره شاهنامه فکرش را نپرسید. میگویند که وی سلطان قاری خود عبدالواحد را طلبیده است. برای چی؟ مگر برای آنکه شاهنامه را خواننده شنود؟ خودش داستانهای فردوسی را از غیر توسط ملک الشعرا مطالعه کند. اما گذشته از کاهش نفس عنصری را باز خیال دیگری پریشان خاطر کرده بود. یعنی مبادا که سلطان از قدرت سخنوری فردوسی در حیرت مانده مقام او را از ملک الشعرا و دیگر شاعران دربار بالاتر نهاد. عنصری چنین اعتبار پیدا کردن صاحب شاهنامه را اصلا نمیخواست. کی میخواهد که از مقام درجه اول به درجه دوم افتد و امتیازهایش را از دست دهد؟ وی از بالاخانه فرآمده آهسته آهسته گردش کنان به طرف مهمانخانه درون باغ روان شد. از یک گوشه باغ پست پست چقچق و خنده زنانه به گوش می رسید. عنصری در آن چقچق آواز دختر خودش سرویناز را شناخت. ظاهراً دخترک با دوگانه‌هایش مشغول شعرخوانی بودند. او گردش کنان نزدیک رفته در پشت درخت چهارمغز پیر قرار گرفت. با دختران دزدیده می نگریست و به چقچقشان گوش می انداخت. آنها در سایه صده روی سبزه بر پلاس یکی نشسته و دیگری غیل زده شعری را که سرویناز از دفتر می خواند می شنیدند و هر دم چی نداهایی می برآوردند یا بعضی بیت ها را با آواز تکرار می نمودند. چنان سرگرم شغل خود بودند که در آن دم اگر کسی در بالای سرشان حاضر می گردید پی نمی بردند. آنها 4 نفر و غیر از سرویناز 2 نفرشان از خانواده های صاحب منصبان بودند. 4می دختری اسجلی شاعر بود. هر 4شان هم خوشلقا، بهار عمرشان در عین شکوفانی و گلافشانی بود. گلاندام دختر 16 ساله رئیس دیوان رسالت شاه ابونصر مشکان از دوگانه‌هایش صاحب جمالتر و نازنینتر می نمود. عنصری به شعرخوانی دخترش گوش کرده به حیرت خود دانست که وی داستان زال و رودابه را می خواند. دخترک شاهنامه فردوسی را با اجازت پدرش گاه گاه گرفته به حوله درون برده با مادرش و خواهرانش می خواند. ظاهراً پاره از آن داستان را روبردار کرده گرفته بوده است. سرویناز از قصه ملاقات پنهانی زال و رودابه مصرع‌های زیرین را، سوگند عشق و وفای عاشقان را با یک حسرت زدگی و دلباختگی می خواند و دوگانه‌هایش نیز با همان کیفیت گوش می کردند. همه بود بوس و کنار و نبید مگر شعر کو گور را بشکرید. سپه بود چنین گفت با ماهروی که ای سرو سیمینبر مشک موی
пазируфтам аз додгар доварам, ки ҳаргиз аз паймони ту нагзарам. баду гуфт рудоба ман ҳамчунин, пазируфтам аз довару кешу дин. ҷаҳонофарин бар забонам гувоҳ, ки бар ман набошад касе подшоҳ. ҷуз аз паҳлавонии ҷаҳон золи зар, ки бо тахту тоҷ асту бо ному фар. ба ногоҳ аз паси девори боғ, аз хиёбон садои суми аспон баланд шуд. духтарон шерхониро қатъ карданду сӯи девор давида ба болои нардбон ва ба дарахтон баромада нигоҳ карданд. гуландом ҳам аз байни шохаҳои дарахти зардолу ба саворони роҳгузар чашм духт. саворон сипоҳиён буданд. сарвинос пештар фуромада аз поён шухона ба гуландом мегуфт: аёзро меҷӯӣ? агар бинӣ овоз деҳ ба вай. гуландом ошиқи аёз буд. ғуломи соҳибҷамоли султон боре дар як ҷашни арӯсӣ чашмаш ба гуландом ғалтида, зоҳиран зебоии духтар таваҷҷӯҳашро ҷалб карда буд, ки даст бар сина ниҳода ба вай бо табассуми ширин салом дод. салом доду дили духтаракро бурд. аз ҳамон рӯз инҷониб гуландом ҷӯёи дидори ӯ буд. ҳар гоҳ ки аз кӯча садои суми аспонро мешунид, давон ба сари девор ё лаби бом мебаромаду нигоҳ мекард. бошад ки шаҳсаворро бинад. вай ҳам мисли рудоба метавонист гӯяд: дилу ҷон ҳушам пур аз меҳри ӯст, шабу рӯзам андешаи чеҳри ӯст. вай аз шохи дарахт бо нимтабассуми андӯҳнок фуруд омад. дар байни саворон аёзро надид. дугонаҳо ӯро дӯстона ҳаҷв мекарданд. ғам махӯр гуландом, мутоиба менамуд Насрин, духтари бусаҳли хуҷандӣ, муншӣ ва китобдори султон. ҳар гоҳ ки аёз ба шикор рафт, ману сарвинозу ноҳид либоси канизакон пӯшида, ҳамчу парастарони ту ба шикоргоҳ меравем. ӯро мебинем, аз ҳусну ҷамоли ту ба гӯшаш афсун хонда, ӯро монанди канизакони рудоба, ки золро ба кушки вай оварданд, ба наздат меоварем. ту бошӣ бар ҳар эҳтимол мӯядро дарозтар кун, то ки ҳамчун рудоба мӯи шабгуни дутобатро ба ҳам печонда, бо вай аёзро ба кунгураи кушкат кашида тавонӣ. духтарон қоҳ-қоҳ хандиданд. худи гуландом ҳам механдид. мӯяшро дароз накунад ҳам мешавад. мутоибаро давом дод Ноҳид, духтари асҷадии шоир. золи зар ба боми рудоба бо каманди худаш баромада буд, ку аёз ҳам каманд дорад. унсурӣ аз он гуна шавқи духтарон ба достони ишқии фирдавсӣ мутаассир шуда, ба меҳмонсарои худ баргашт. ба дилаш мегуфт: магар қасидаҳои ӯро бо он ҳама маъниҳои ҷамилу фикрҳои бикр ва ташбеҳоти балиғу шево, ки дар онҳост, мардумон, духтарон, ҷавонон бо ҳамин гуна шавқу ҳавас мехонанд. оё ин қасидаҳо дар эшон ҳамин навъ эҳсосот шавқу шур меангезида бошад? ҳамин навъ мафтуниву дилбохтагӣ эҷод мекунанд? на, онҳо фақат дар маҷлиси шоҳ, вазирон, аъёну ашроф хонда мешаванд ва шояд аҳёнан дар маҳфили фозилон, шеърдӯст ҳам хонда шавад. фозилон ва инчунин шоирон фақат барои он мехонанд, ки бубинанд шоир чӣ гуна маъниҳои борик ёфта ва чӣ санъатҳои лафзӣ ба кор бурдааст. аммо достони ишқиро ҳама хосу ом ба ҷон дӯст медорад, зеро дар вай ҳаёт аст, орзую омол ҳаст.
иштиёқи зебоӣ ҳаст. вай аз ёд ба ёд, аз сина ба сина мегузарад. дар зеҳну фикру ҳисси хонанда ҷо мешавад. хаёлу андешаҳои нек пайдо мешаванд. кӣ медонад, шояд фикри навиштани достони вомиқу азрро ба унсурӣ ҳамон рӯз дар ҳамон назораи достонхонии духтарон илҳом шуда бошад.